Hoy, manay pa medyo ba? Dali na! Wala rin, bula ka. Mag-unsa day sila, oy. Daghalagi silang mga groceries. Dan groceries day mo, Jeng? Nanaada lang kay mo. Ko na mo ko. Good morning, guys. Hello, everyone. So, today is October 6, 2024. So, guys, napadong magsimba. Kaming tanan, kaya namin dalatanan na maligyag manok. Nara ako padong misimba, guys. Nagdala sila og mga buyot. Maligya sila manok, kadaghan sila manok. Kami way manok, mag-igo rami spitbit. Padong misimba, guys. Amping. So odas ng dos mama. Guys, nagdala siya maluto, guys. Usa na dong. Dala maluto dong. Fried chicken. Fried chicken. O napod si mama, o kadala pug maluto. O akong mango gadag maluto. Napod ko'y maluto, guys. Nya, unsa man nato niya to ni ihawon? Dili i-breeding siya nako, man itlog do man iprito nako. Aw, wala na din ka naglanggam na ni Pat. Na okay na ka? Ha? Guwapa kayo ka niya. Laso to pinuhatan. Okay ra na. Pero manok guys. Maligya amig manok. May dungo na yun. Sorry mo, ma. Kani, kaupan ni dunga. Dili, kani man mo kaupan ito bang sana. Ibutas na tayo. Ito na sana. And that's all for today. Thank you guys for watching.